Joj, bila sam u Chengdu već više puta, da kako da sam posjetila i pande. Bilo je to poseban doživljaj, ali već godinama planiram otići u Chengdu, volontirati s pandama, družiti se s njima, hraniti, čistiti ih, učiti o njima. I napokon je došao taj dan. Evo me na željezničkoj stanici, krećem u Chengdu. Volontiranje s pandama počinje. Hvala na gledanju ovog vloga. Evo me krenula u šeši iz Chengdu, a ne vem govoriti. Uglavnom, dočekao me šoferi vodič koji govori kineski koji ja ne razumijem. Mislim, ja razumijem kineski, ali on govori zagorski kineski i sad je to udri ubi. Vidjet ćemo kako će završiti, zato što on mora predati sve moje papire i dokumentaciju, a sporazumijevamo se doslovno nikako. Evo me, još nema nikoga. 8 sati ujutro je, avantura počinje. Kratki izvještaj nakon prvog dijela. Dakle, kao što ste vidjeli, čišćenje, spremanje, razbijanje bambusa i tako dalje. A sada, prekidam prijenos, jer ko je izašao van? Pauzu od čišćenja njihovih kućica i sve, i sad možemo obilaziti malo druge. Evo je ova papa, ova tu papa. Ima sad doručak, ova zločista. Bome sam se naradila. Idem dalje gledati, jer pauza brzo prođe, a treba dalje čistiti pandama kućice.
upoznala cure iz Sijana. Tamen šo Sijanren, tamen ješo Sijanren i druga ta ješo Sijanren. Oba dvije su Sijanreni i to je naš vodič. Evo sad Sijan ima svoju malu grupu na pandama u volonterskoj grupi. Pan, najpoznatija panda u Kini. Do Pana situacija bila sljedeća. Pande su izumirale. Mislilo se da se više ne mogu u prirodi, da ne mogu više se razmnožavati. A onda se pojavio Pan. I Pan ima preko 140 svoje direktne djece, a nasljednika ima toliko da pretpostavlja se da je 70% svih panda danas su od njegove djece. Sjećam se kad je umro 2016. godine, to je bio praktički nacionalna žalost. I eto, spomenik Pamu i ja ispred spomenika. Hranu nose, malo to spremi, ostaviti se, gledaj tamo, čekaju samo da izađu van, jedan na drugome. Panika je čista, a ne mogu izaći dok ona ne popravi se. Vidi kako se bore da izađu van. Evo ga, sad će. Zatvoriti ovo vrata i su divljavi. Sad im je istresla slastice i sad će ih pustiti, sad će oni jurnuti. Panika, jurnjava, gdje su jedna.
Sada su radnici zaslužili malo ohrane, jer smo malo umorni i iscrpljeni od velikog rada. Evo, deca, školska deca u ogromnim količinama. Idemo jesti. To je Panda Kitchen. Valjda pripremaju ove klopice.妹妹，这个绿色她不吃，所以她很辛苦的，每个部分都吃。jedu samo ovo. 可以尝试嚼一下，真的很难吃。有味道吗？嚼都嚼不动。有没有味道？有没有味道？Nema ukus, kaže moje cure da nema ukus, ja nisam probala, a mogla bi. Ogromne količine dnevno. Treba pripremiti. Ovdje svi ljudi žive, nema da ti živiš negdje drugdje. Ljudi koji brinu o pandama, svi žive ovdje i svi se brinu za njih. Dakle, to je posao 24 sata dnevno. Trenutačno u centru živi 40 panda, ali poznato je da ih daju na posudbu različite države i najvažnije, pande zauvijek ostaju kinesko vlasništvo bez obzira što odu u neku drugu zemlju. Uvijek su kineske i uvijek se vraćaju umrijeti u svoju zemlju. Ako slučajno umru u neku drugoj zemlji, onda se vrate opet u Kinu i dobro se istražuje zbog čega je panda umrla. Jednostavno, panda je njihova nacionalna životinja i jako je do toga stalo. Ulazimo na ručak. Radnici imamo svoju kantinu. Dakle, nismo sa ostalim posjetiteljima, nego imamo svi zajedno ručak radnički, pandnički ručak. Samo zelene i to na sitne komadiće. Ne režemo žutkaste stvari, nego samo zelene. I certifikat je tu. Završeno volontiranje s pandama. I premda je volontiranje završilo, ja nikako da se odvojim od pandi. Pa sam krenula još jedan cijeli krug po cijelom rezervatu da se oprostim s njima. I hvala vam što ste gledali ovaj video. Lajkajte, komentirajte, dijelite, pretplatite se na moj kanal, vratite se prirodi. Vidimo se ponovno sljedeći put. Doviđenja iz Chengdua.